Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Presiden ke UDP Youth Wing uba kerman cela uba dairu Menteri Sarkar ula Pynskhem ki Nongkitkam jong ke UDP Youth Wing ha East and West Khasi Hills District ha ke jingalang ke belalong ha pelau jong ke office dari kamu MLA ke Mairang ke badan ha Mairang Mission ha ke ni ke kam Presiden la Pynskhem ti ya uba Equator Nongrang MDC barim ke Mairang kat ba ya ke kam General Secretary Pat la Pynskhem ti ha uba Bengal Marngar. What the district, East and West. Happening upon the announce by Kineki members Jumi, Nongki, full-fledged members Jongka Party, UDP Youth Wing, East and West, Kubleshipon, Shelter. Ni sequel marong ba nakaliga East and West, ke district Batamai, ni yo angkut KMLA. Kata iba medba berkunjung iba prolding nong say te ngakin po krian ru ya kenika distribui jangi berkumbangi yo manta ngakerpa ipi paro berpinia trishirham klipe berkini ki arut kiramba jangi kendang jo bat kandong kanlong kejing serong na bentar jang kenika district hi paro kowe nama poisen ni umbaro ki district bengila ban yo 100% ki candidate banjok na party jungi rengangin scam arajar apply min yo 100% kumagi yo menta na kani ki district bangangin scam ba nang nish ma iwe ki badon kata ka responsibility ngin shim ya ki jiki kle hami kum ki yut bangin ai ka contribution ka bakmat tambe rangkat ba ka party UDP ban ai ke cikusang ke Bapura ya kini ramba jungi bagi candidate jong parti UDP dengan kerpa para semna sebah tresitom ai kata 100% jubi tang khandai pakhandai namar bunsen ke ega failure jungi bangi ai tang khandai pakhandai 99% namar haga election hi nimla ban kinstik hande nimla ahi badong babawan baar de bujok de tang way don kata first division le second division benungkong baat le tang benungkong hi bala banbat ya kekam tene banta kata ni hap ai 6% dengan kerpa di ku kiyut kelade ke por jengi banta banlong aktif hagi social media kenamba ke jingi trelang jengi kanam ku ta bo jeng ke district le banta jeng state hi borok away